Uba robat walang ubalong ruus Secretary Election Committee jong ke parti WPP jong ke Rambrai Jerngam Constituency. Lingba jong ke kerwa ula pentip ba kaseng WPP jong ke Rambrai Jerngam Constituency. Kan sayo ban penlong ye ke jialang pajba ke jongka. Ban penitu ya ukurtong na kementa ke election MP sitang samoy siapo jong ke yung dorbar Lok Sabha jong ke India kata yau Dr. Vatskam Marbo. Haga di kejialang pajba kapan salong haga ar posan turik jong menta ubenai April haga por kumba ar baje PM hapo jong ka yo Rambrai haga di kesengi nalor ukurtong jong ka seng WPP on ya don ringkat ru da presiden berangba jong ka seng WPP kata uba arden milar baseomoy bat ki wei pat ki nelam bat ki rangba jong ka parti WPP kumtaling ba jong ka kerwa Negaliang jong ke WPP ke khot ke wer snobha ya baro kinong song jong ke thain Rambrai Jerngam Constituency bat kumjuru yagi wipat ki para constituency ki marjan bakin snobha banya donlang ha kene ke jelang pajba kabala khot da ke WPP jong ke Rambrai Jerngam Constituency negaliang jo ba walang ulong ba ke jingdon ke jongpi kan ai men sim ya ke jelang bat kan longru ke jing ai men sim ya ke parti WPP bat pensayo snoru ya ki babun ba ki sembo jingkran na ukurtong MP sa parlimen bat pensayo snoru ya ki sembo jingkran na ukurtong MP jong ke parti WPP kata u Dr. Vatskam Marbo nangta yo presiden berangba jong ke parti WPP bat ki wei pat ki nelam jong ke parti ki ban sedon kat ha kete gesngi kumta ka jingsim khya ke jongpi kat ki bayo snow ya ke jingmetip kan salong ke jingker kukurda bat ka jing ai men sim ya ke parti WPP bakan poi da ka jingkerman sekathong ha ke election MP sitang samoy hadin ke jingkhatno jong ulit Dr. Ricky Ejesengkon ha ka bakani ke election sitang samoy kan salong ha ke gibnai ki banwan kum ke parti ngi khot ngi wer da ka jingit kat ki bala banyawan khnang ha ke sengi bat ka por balabu khublai sibuni ke jing sa skor ke jong phila pinkut uba robat walang Secretary Election Committee joka parti WPP Rambrai Jerngam Constituency